basuya chuyang basuya di ya thiet habaya bayang kani kalong la ka jong ka idea lani hala ka jong ka nongrim lani hala ka jong ka jing snuthu lani hala ka jong jing perkhat hala ka jong jing sta mo kani kajing khang jong kini ki nong trai municipal ya kini kinong di sya ya kinong di so ya kinong di kwai basu flying lani basu ya di habaya bayang em kani kadi harassment harassment kamut da pi wat ya kani ka kentin hapo Google harassment means ayu pi kibal anang puli puthi pila nang ya ketin pareng harassment kadon la kajong ka kendon kadon la kajong kondon katkum ka constitution jong kari India ya kini ki harassment mo ki harassment kinong pendik kinong pesalia kinong pesatya lane kinong pen tiang persmit haba pi kamai haba pi trai pi kta em kani kadon yala ka jong ka an kadon la ka jong kendon halor jong kani ke jing le harassment nemar pi pimdan interest yaire ban perkhat yano ru ka interest jong pi kalong be ban penbit penbiang yala dia ban yo ban penbit penbiang ikun ya ka jing kesem ban penbit penbiang ya ka jing kesem la jong kani kedika interest ke jong pi jong ki nong belah mo kinong belah kemud badi so badi kwai badi sya kemud ya terwa keleng jar ki bodon kamon ngobha kemud ki pediang i kata la ni ki thiet ki bam ki di kata ke di kamon ngobha di kani boro khoj ke jingle jong kinong trai jong ka municipal hi kade ke jingle harassment ti nga syukentu ye pi baro khoj ki ba ya di ya thiet baya di baya shuye ya jadi yang tua ni beli dia nomor ba mi alat mo ban wai dukan la ni ba indor ni jong jakan nomor beli ka jing le don bor jong kita gi bri don bor ba baya lam baklang ni jelajung ni nomor beli ba kani sarkar ka le khna nomor kani sarkar garo menta sarkar garo mo sarkar garo kon sangma ka isi khasi bha ka penmi kon rup kanam khnang hang ni po jelajung ni kenang bangi ngini dat ngini nyang ngini shrut ngini au ngini perkelatma kenang bakan long tikum ke jela Manipur sto kani kari kapelan jong korat sangma na kata kadau nga ong ye pi ki paradok persnam la jong dale ule da kajabing to ngiru ngin le da kajabing ar hajar ar pupra ngiru ngidi ban le kum tahi kumba ule da kajabing ngiru ngin le da kajabing sto de klami yala de ukanto dano ukanchot dano tang bakini ki badon hakani ka Jakarta rekam jong usikanto bi konsum long tik nong excel mo nong excel balik be meran chum tohli kurat sama ule kamta chum tohli kumbalik bi amrat sekhlaw tang ba kini betergam sokar padi badai ki jaj menteri jongiru balaong konrat balaong utrakan rat balaong kat usiam te le tang ba tadir ngang suang be lada pidih perdok pesnam pi haras ni pi pendik perdok pesnam ngering video be pi tang kata pi label sto namar umi start konrat sangmai am ukwa pun penyadat penyasrut perdok pesnam lajong projek menteri jongi nak tara fitre ka municipal ni fitre ka no department ro da perkhat bah namar beli yo bau namar yela dia leda pi atur matla palan pila srur palan pidana kanu department ro pi haras ya lagi beri lojong te tangkat tate pinlet pinwan ro pin area di henry leda uno ubadine gejat bendu ukanra sangma un persulur gejat bendu garo pendik yo kasi unom no namar belai yo musnam kasi garo herai ki pentor bedo kasi bandaj yo kasi ki pentor bedo kasi bandaj yo kasi pide mas kotho ekane gawe kumbale u british hakapor menchua kumbale ru u dekhar ya ujat bendu lajong kum tahiru kalong ti hakan ni kajuk mentaru ngakan tu ipi produk personal pidon akan no department ro nei lada
Pisahkan tu hanu bahaya bahan. Klem dayo ya kajing tho kababiang. Ti wat yule klebi. Pile klebi pendik ibarat baria em. Ti tangkat tatis ndangal adom ngatalia. Ngale ring bi kador. Melayu kador jong pi. Trek kano department ro pinbau. Tang berfitur kam sokar long pinharasi kibaduk. Dakan mawa. Wat pendik yu perlu personal lajong lada pi day nakadjuk kaduk kasnam nakadjuk kajat benriu. Wajumlian. Dakan to nunu ofsar panda kajing thos. Wajumlian ban chule amto ban harasi perlu personal lajong. Tang berfitur kam sokar. Dakan mawa kane kawe. Bangang kentu ipi.